Spesial kanggo Mame Ningsi, oga kanggo Mame Cindy, Mimi Cindy, berbahagia selalu. Kanggo iya majikan nom, mati sedina nengko. Oh, nok prati mati aja. Spesial buat yang punya Jebleng Studio. Ayo lawase hubungan ora terang-terangan yen ana wong sejen sing disayang. Bang, garapan anyar ya? Waduh, garapan anyar keprak. Mundur beli bisa kaya percuma sunandur cinta janjine setia ora gawe lelara ternyata kendakane cuma kita. Jadi mengkonon ini sih kau bokat kita mas setia semene setia sing akhirnya gendakannya orang kita dewek pirang-pirang akeh kangen loro daripada lara masih mending milih mundur. ya wis masih kuat tapi pahitnya cinta siapa sih bisa nyangka kita dewek wis nyerah. Kanggo majikan sekuat-kuat hati nerima disakiti tapi lamun dilanjut hati kaya beli sanggup hati rasane remuk kita milih mundur ketimbang digawe hancur. Mundur bisa kaya percuma sunandur cinta janjine setia ora gawe lelara ternyata lanange cuma kita. Pipi mengkonon buat kita malanang kita dewek manggar sipan lanangnya mangkenyut lanangnya ternyata dibagi-bagi cinta sampai terang kuncung ke lanangnya ya. Pahit-pahit obat terinung masih kuat tapi pahit cinta siapa sing bisa nyangga kita dewek bis
disakiti, tapi lamun dilanjut rasane wis beli sanggup, hati rasane remuk. Kita milih mundur ketimbang digawe hancur. Bertahan lara mundur bisa, kayak percuma Sunan Durcinta. Janjine setia ora bakal ngelara, ternyata lanange beli cuma kita.